haturkan. Demikian tadi itulah ceramah agama yang pertama. Semoga menjadi tambahan wawasan yang bermanfaat untuk kita amalkan fitin wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin segenap para wali santri, wali murid yang berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama dan saksikan bersama acara yang selanjutnya, yaitu iklan Al-Quran, yang dalam hal ini akan diikuti oleh segenap santriwan santriwati LB Darun Najah Sokoban Sambang, dan dalam hal ini akan dipimpin oleh beliau Al-Ustadz Yazid Rafi'i. Maka kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Dan kami mohon kepada walinya berkenan untuk menaiki panggung kehormatan. Walinya ataupun orang tuanya dimohon untuk menaiki panggung, atau yang mewakili esokna cepat kangkui ke panggung. Wali dari Abdurrahim, dari Rahmat dan Daus dimohon menaiki panggung secepatnya. Yang mewakili Megawati dimohon menaiki panggung. Giring ya tore ke atas. Walinya Bapak Supah, dimohon menaiki panggung. Dan iya tore lengki bun budi gak bisa. Bini tak usah, men bini tak usah. Anu, bian iya tore longku ibu di gak bisa. Apa iris ibu di bantur ibu di gak bisa. Apa iris ibu di. Dan untuk memimpin perjalanan iklan Al-Quran, baik juz 30 ataupun yang 5 juz, dimohon kesediaannya kepada yang mulia Ustadz Iqbal Maulana berkenan untuk menaiki panggung kehormatan. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Abdina bekal ngiklan petok murid saka entoy paringi program tahfidz kanggo ngapalake Al-Qur'an. Ben alhamdulillah bada petok murid ampun sebekali iklan saat makan sekalima terdiri dari telok orang laki dan 4 orang bini. Iklan pertama kali jus telopolo beda telok orang laki seteja ke adito. Pertama asmana Abdur Rahim putrana bapak dari dan ibu Siyama. Seterusnya nomor 2 Rahmatullah serta iklan jus telopolo atau jus amma putrana almarhum Nasrul dan ibu Rahimah. Nomor 3 Ahmad Firdaus putrana bapak Toramin dan ibu Hasnifah alamat Kopok Laut. Pertama Abdur Rahim sebagai iklan jus amma. Terus lagi ayat panikah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. Littaghina ma'aba. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا جاءت الصاخة. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Cukup. Sadaqallahu maulana
Musa rahmatullah karena almarhum Nasrud. Terus lagi ayat panikah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san diaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba jazaan min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba Dzalikal yawmul haq Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba Inna anzarnakum adzaban qariba Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد. Bismillahirrahmanirrahim. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa samud. Balil ladina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid. Fi lawhim mahfuz. Cukup. Sadaqallahu maulana al-azim. Terasa Ahmad Firdaus karena Bapak Toramin dan Ibu Hasnifah. Terus lagi ayat panikah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja wa
الإنسان ما غرك بربك الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في ثم صدق الله مولانا العظيم. Seterusnya contoh iklan jus itu. Beda dua orang sebekali iklan jus itu. Pertama Anisatul Jannah. Nomor dua Siti Nur Kamila. Alamat Kopok Laut. Iklan pertama Asmana Anisatul Jannah. Terus lagi ayat panikah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى
بالله من الشيطان الرجيم وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون Barakallahu fiik. Sadaqallahu maulana al-azim. Terasa sebagai dan jesitung Ismana Siti Nur Kamila putrana Bapak Zubairi terasaki ayat panika A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada wa lahum adabun alim bima kanu yakzibun wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Bismillahirrahmanirrahim وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب الآية Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum adzim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa arba'ina laylatan summa ittakhadhtumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu la ra'ina Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna
كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Cukup. Sadaqallahu maulana al-azim. Barakallahu fiik. Dan seterusnya keangkui iklan hafalan 4 juz. Semana Megawati Potrekon Bapak Miskari alamat Kopak Laut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu at-ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Tawrah. Qul fa'tu bit-Tawrati fatluha in kuntum shadiqin. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. الآية. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أشركوا أذى
كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Cukup. صدق الله مولانا العظيم. Barakallahu fiik. Dan seterusnya kangkui iklan 6 juz asma ipon Lailatul Isnain ya. Putra ipon Bapak Khairul Anam, alamat Montokah. Terus lagi ayat menikah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a wa inna minkum laman la yubatti'an fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'ahum syahida walain asabakum fadlum minallahi layakulanna ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum fafuza fawzan adima falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran adima. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa may yushrik billahi faqad iftara isman adima. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki ma yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Undur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi isman mubina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha wa yaquluna ta'ah fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyituna fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير وعلى الله كل شيء قدير.
Cukup. Sadaqallahu maulana al-azim. Sekak dintawa badana iklan isaat semakin semoga kalaban badana iklan panikah kaula sareng ajunan setajah iparengna teti orang sesenang dak ka Al-Qur'an selebur dak ka Al-Qur'an utamana dak ka setajah murid seiklan saat makin semoga sareng wa taala bareng teti orang ahli Qur'an amalaki dak ka Al-Qur'an dan bisa nyafaati keluargana ku laku tinggal hari kiamat. Sekarang interupsinya kurang lebih banyak sawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya yaitu pemberian cenderamata bagi peserta iklan. Dimohon untuk berdiri. Untuk memberikan cendeраmatanya kami pasrahkan kepada Yang Mulia Al-Ustadz Iqbal Maulana berkenan menaiki panggung kehormatan. Peserta iklan pertama juz 30 atas nama Abdul Rahim, putra dari Bapak Deri dan Ibu Siama. Peserta iklan kedua juz 30 anak yang bernama Muhammad Rahmatullah, putra dari almarhum Nasrullah dan Ibu Rahimah. Peserta iklan ketiga juz 30 atas nama Ahmad Firdaus, putra dari Bapak Toramin dan Ibu Hosnifah. Peserta iklan juz 4 juz atas nama Megawati, putri dari Bapak Miskari dan Ibu Rumsiah. Peserta iklan juz 1 atas nama Anisatul Jannah, putri dari Bapak Sam'an dan Ibu Sitia. Peserta iklan juz 30 atas nama juz 1 atas nama Siti Nur Kamila, putri dari Bapak Subairi, dan iklan Al-Quran 6 juz yaitu atas nama Lailatul Isnainiyah, putri dari Bapak Khairul Anam dan Ibu Rahimah. Fotografer mohon diabadikan. Dan kepada semua anggota iklan Al-Quran beserta walinya dimohon untuk meninggalkan panggung kehormatan.